Ia tae manuia ile pa ia male mamalo le tātou atunu Samoa ile nei fo ia se foraile o le aso valu le nei o ke topa lua fe lua se fumaltasi o le alo tu sa o atu le tātou fa asala launga le nei ile tātou fa moe o le fa ngasoloina le atu puipui o le fa mai le COVID-19 i nei i South Mall i Manurewa i lana o tau silasila mai Samoa ia ua lanu mu lanu moana fa asolo atoa i le tātou ka paka lea masani ona vai ia le flea marketi ile lo lofi ma nga solo mai fo ia pa ia mal mamalo le atunu fa tino la to puipui ia fa ma ia COVID-19 ia e peno to sila mai ia o tai ma leaders level le community le o lo tu Faatasi ia ma fa mau popoina le tatu fa moi le e se le matango fie o le fato a te ale tula iva fato a tala lava fa moi nei le tula iva petai ia ua fa tu mulia nei ile tatou ka paka ia manei le no fuanga le nei o le South Mall ile mamalo le tatou atunu ua ngasolo mai fo ia wal fa tinoina ia o puipui le fa mai le COVID-19 o nei fa moi o lo lango sua ia ile tatou ia tatou au nanga fa Pasifika e pe o le South Seas Healthcare o le Beta Drive Healthcare ia manisi lava o fa la potonga o au nanga fa Pasifika o lo feso zoni malo se le tu Faatasi le o le tatou fa moi le so mala so taiao ia le na Samoa o tou silsila mai ua faisi umi o laina o pakanga o Tavale o failonga ia o le tali sapai ia ele ngata foi leo le tali le lei mai ale mamalu mal pa yo tātou atunu ile fa tala ula tu foi malo se fua ile fa tala ula tu foi ala foi ngaluenga ina ia nga i mai fai tu puipui wala va saunga le mu ia male malu puipui o tātou atunu mai le nei fa mai fai ngata COVID-19 o le pasile nasa moto te sila mai ai ia ua fa vanua lava lea mo i latou e le o iai ni o latou auala ia po ni tavale mafai ona gasolo mai ai o le pasi foʻi lea mafai ona agaʻi atu i nisi o nofoaga po aiga o i latou e lē mafai ona agaʻi mai le tatou nofoaga lenei e fai lo tui puipui o loo maua la ia le auaunaga lea e i nei le tatou Thru Vaccination a Manurewa tu Faatasi pe ona tou silasila mai ai o loo maua foʻi le avanoa lea e se le matango fio le tatou fa moi nei yaso o le situlanga le leo le tatou fa moi le so ia o loo tufa fo i ma tufa ango tau mafa ia ua lava ia le alo atu le tatou atunuu ma le fa manatuina o le lotu ata maiti le aso taiao Ioe, o loo tufa foi manai tufa anga o tau mafa o lena maua o loo iai makoko Samoa o loo tufa i le aso rona winga la ele ngata na maua la vanoa e whailo tui puipui ia ai maua e foi manai fa manuyanga na le foi tau te whafonga mai Samoa le manai o le pato i o le musika ia ua pei lava le tatou wha moe o se flea market o peile tatou fa mo flea market ua le isa langona fo inga le pei o se tui puipui o lo fa nga solo i nei pei apa o mai lava le musika ia ua ave esa fo langona tau fa fefe fo i le fa mai ioe o tulanga manai ana o le fa mo le so ia sa mo la tunu pele toi tatalo atu le tatou o fenga luenga o le nei lava fa moi o lo tau la mua i lava ia sunga i fa fengainga o lo tau si kalesia i nei Manurewa i lona tu Faatasi ina lea ia o tau sila mai ioe i tanga vaina lo tatou atunu ia ua Samoa loa nei i Manurewa nei i Manurewa ua sao i lava le maule tau ave lo tatou atunu le nei vai taimi Samoa Tutū Faatasi Samoa Tutū Faatasi
Ia, tātou tu Faatasi Samoa, Afifio mai matala mai au. Whaatino lau tui puipui pe a whai ele I whaia. Maua lava noe whaile tui mua, mau whai lava noe whaile tui lo na lua. Ia, nei le tātou no fuanga. Ale Thru Vaccination na Samoa, I Manurewa, Tutū, Faatasi. Le whairo iei stasi o tamali o tātou watunu, ia la fionga ia pole sunga ia papali tele, lafu peo. Ia o sasi fo I leo taitai o tātou watunu, ia. Tano ia la sunga pali, o mai ia whanga solonga o le ngaluenga ni tai au. Lo whakara watu la sunga Lorenzo, tala watu tātou watunu, ia o le alabo ua, marika tātou ngaluenga nei. Paftai ia stasi nau taitai o tātou watunu Samoa, o lo whapena o na mata lia fo ia lona ia tula I mai le nei vai tau le whanga soloina o tui puipui. Ia o le COVID-19. O le atatou asia atu I le no whanga lea o lo whapena o na tu Faatasi ai tūlanga I o tau mawha. Tu whaanga ua fo I la whio mai o tātou watunu. Ioi. O tau silisila mai. Ia o nisi au tala vau. Tu pulanga fo I o tātou watunu o lo o ngā lulue. Ia matautua wā lava ia le. Le Afifio mai o tātou watunu e whaatino tui puipui le aso. Ia. O le atam whai atu le tātou au nanga I se tasi fo I o whawhea ngainga. O le tātou watunu. Ia wā ia se talalata mai o le wha moe le aso. Ia ai lava pale mai o na sai mai pe Samoa o la tam fai atu ia le tātou au nanga ia wa seva no male sunga le whawhengainga ia Dr. Danny Yoka. Nina. O le pon pole sa fa talanoina I foi se tasi sui al komiti o lo fa tu Faatasi le nei fa moe ai o lea ua maua lele I le tātou porkalame ia le sunga ia penina I fpo tu ina tu foi sina lipoti au sina talalata mai o le fa moe o lo fa ngā solo lei nei Manurewa ta lo fa penina le nei tai au. Malosa I fua Lorenzo. Ia, matango fie le mai tau mai foi ma le silasila mai o le tātou watunu I le wha moe. Ua Samoa loa nei Manurewa pe no tau silasila mai ai mu lanu moana pai. Ia o lanu ia mita I lo tātou watunu. Ai whaia sau noanga pe nina. Wa mai le whanga solo I foi o le tātou wha moe le so. Whakatai, matango fie le aso, whakatai le atua wa mawale langi le lei. Ile afoi. Mana yo kale fitu afale fitu wa leva na laina ta vale. So which is it's a good news. Say that people have been waiting for this moment. People have been waiting to come together as a community. And they're all locals. And also the Papatoi, other people coming from all different parts of Aukilangi. So it's a great feeling. And also have our elders here, Tapuai, or the youth and everyone coming together. It's such a great feeling. Yeah. It is also great to see youth volunteers that have come together to support and help with food packaging. And whai ora sau noa o whea e o mai ai I le tātou au talavau le whamune mole. O au talavau nei e o mai lotu ese o mai tono Manurewa e whakasa, katoliko, lotu mamona, worship centers, AOGs, Mekokisi, Samoa, nei. So all different denominations and they all come together for one purpose, which is to vaccinate and to mobilize, and just to serve our community. One thing I've noticed, Penina, is that every individual have their own role to play. O le mai tau watu, the clinical staff are just doing their own job, leaving the community to run other stuff. O le sa o le Penina. Yes, and we make that very clear in the beginning. It's you stay in your lane, we stay in our lane. You do your thing, we do our thing, so that there's no crossovers. So
the clinical side of things been taken care of by the health professionals and experts. The community, we know how to roll in Manurewa. We're doing a real style, eh? So yeah, we're just doing our thing. We have our komiki, waku, labar kangakai, langaia paenga, and music, there's food serving, sausages, everything. So that's the beauty of community organizing their own people. Penina for Paul, one of the project leads for Samoa and Manurewa Tutu Faatasi drive for vaccination. Jaine o le vao fono ti lo pe manuia tele lava fa moi le so ia mala so tai fa manuia le to penina. But I tell you, Lorenzo, so another call, people just come down to Manurewa, bring your families, bring your friends, your work colleagues, everyone. We're going to vaccinate everyone. Even if you have been vaccinated, just come and say hello and just get into the energy of today. But tai lava. Wish you all the best. Ia, le nasa moa ua o tau whafonga msinsila mai foi, ia i le tātou li poti mua. O le wha moe ale Samoa i Manurewa Tutu Faatasi drive for vaccination. O lo whatino ina lea i nei South Mall. I le kapaka foi lea e maasani o na whai ai i le flea marketi nei Manurewa. Ia toi talo mawala au atua le tātou atunu ua whio mai matala mai au. O lea ua tatala le tātou wha moe. Ta puni le tula afa le fa ile so mala so tai au ia e toi talo atu tatu watu no puipui oe puipui tatu watu no mai fa mai o le covid se fulmariva e toi tali watu tatu fa sala launga i se taimi o luma ai o le taimi nei o le ava vai i le foi manuia tele nei tai au tai manuia Samoa afio mai matala mai a au Meti sauni toi sauni Ia. Aleluia, aleluia, amen. Toi ia. Aleluia, aleluia, amen. Matuai. Ia. Matuai, ole a fai matauloto. Fa fetai le atua, e lona lo fafua, lona lo fa watu mau. E le riu le fa vavau. Ono Yesu, amen. Fetai le atua. Lona lo fafua, lona lo fa watu. Lona lo fa watu mau, ele liwe fa vavau, ia manuela sao tamaiti. Ia i le paia mana mamalo le tātou atunu o lo maua mai le tātou whaasala launga le nei. O lewa maua lewa no le tātou ala leo. E Talanoa i foi se stasi o sunga i whawhengainga o tai foi o le tātou atunu. O lo whapena o na tautua i nei Manurewa. Ia le sunga i a Reverend Talia i le whakasa Manurewa. Tā lo whai lau sunga Talia le ni tai au? Ia. A talo fatu i le. Ia o le tātou atunu. Ia whapea fo i le. Malo le fisa fasala lau. Alol soifua. Talia mwhai ona e sau noa i le tau mawhai fo i le tu Faatasi le wha moe le wa le pia maua pia o lau sunga stasi fo i whawhenga inga. Sa whape nao na tau la mua i le wha maa popoina ia ma le tu Faatasi o le wha moe. O wha malia ina lau sunga ma ta i mar komiti o le tātou wha moe i le tali mai fo o le tātou watunu o le nei tai au. Ioe. Sa i mar whawhisiri o alangor nale fia le nei tai au. Aftai le tua ma le avanoa. Ia mai so le fia le vava ia tuleanga i mai o le tātou o tunu nei wha moe. Ai o te tonu asa wha moe tāua. Ma le fina ngaro hoi leo le tua i nei wha moe o whaatinoina. Au solonga le ia. Vava ia tua i le tala mai o ao le tātou o tunu. Whaftai Talia, ia, se whaia sau noanga i le pa ia fo i mana malo le tātou watunu e le o sila fia le tātou wha moe nei. Ia ua fo i le longo puile ina ia fio matala mai au. Whaatino lava le tui puipui au wale saunga le muma le nei wha mai whainga tāru koviti. Ia, a tai mo le whawhisiri. Ia e pea na, ia ise langona i taimi o sola. O le nei lava mea, moni lava. O lo ia i lava lea ia le tangate ia tusa malon si fia.
e tai o le nganga o le whamtau mwhainga nei. Ia ono le tātou ngā ruru e Faatasi. Ia whaile tui o le istanga te tōtasi. Ia e tātou nunga ua saunga le mū leisi. O le whatu o le tala le lei. O le tui nātu o le olo leisi. E o lai leisi. E le te le ania o ngā Iesu e whatau ai nai le ngā ruru e Faatasi. A o lana upua o lo whai ma whatu o le tala le lei. E le sili le aloho le ole nei. E tui nātu le olo. Mō leisi. Among many sayings of Jesus, this is perhaps is at the core of the gospel, that you lay down your life for the other. No la tal tonunga val tala le lei Samoa. Le tunu o masani ma o leon soifua mola le tala le. O ala mo tantou manatu. O tantou masani lo tantou soifua mola mo tasi. O ia tantou ainga ma tua ma whanau. Talitono le whiaule mai le tua, ma talitono. Me whasinonga lea le tua, o saunga le mua tātou nei tei. Te leisi ana awala, al tasi le awala mānai ua fōa i mai le tua. Mo le tātou tunu. Tātou mai whai tātou tui. Ea le nā Samoa le sunga le whawhengainga ia Reverend Talia mai le whakasa Manurewa. Saunoa mai fōi i se upu whaala i au mai le Afifio pai alo tātou atua ina ia whaafaigo fia foi ona talia ele atunuu ia le tulanga lava lea o le whangwhangu atu foi ia le tala le lei ele ngata i lea ia o le mautinoa lea o lo saunga le mu mai le nei wha mai whaingataro ko viti se furu i Afifio mai matala mai au ina i South Mall Manurewa ia ma o pongi le nei wha moe moe tu Faatasia e alo matama whanau o taitai ta ma li o lo tātou atunuu. Te whatalo whaatu le paia ma le mamalo le tātou atunuu Samoa ia i le nei tae au aso matango fie le aso wharaile aso valu o ke topa lua whaelua sa fumatasi. O le vaenga lua leo o le tātou whaasalalau atu sao atu nei le whaamoe moe o le Samoa i Manurewa Tutu Faatasi drive-through vaccination
i nei South Mall e le kapaka lea o lo masani ona whaatino na ia le flea market nei Manurewa e pei ona o tau sila mai ia o le nei lava o lo whaatu mulia le tātou kapaka ma le lotoa nei i le mamalu ma le pai o le tātou watunuu ia ua Afifio mai foi matala mai au whaatino lātou tui puipui o tau sila mai Samoa ia o le nā lo o ioi pei ona ufonga fo ia lu tātou watunuu le taimi ua sola o lo iai lava ia alo matama whanau o tamali fo i o fo mai tamali o le tātou watunuu o lo nei pei o le sunga ia Neru ia Dr. Neru le Vasa le nalo tu mai tu o le tātou whaasalaunga le nei o ia o lo whapena o na Talanoa ia mai lātou e mana o mia tele le tūlanga lea o whaamaumaunga whaamatalanga e tu sai fo i ma le vaccine tu sai fo i ma vai la au o lo i tu tonu o le tui puipui le ngata fo i lai lea o le whaatalanoina o tupulanga talavou ona o lo tele lava fesili o lo whapena o na fesili ngia i pea nai tupulanga talavou ia le saunga le mua le tui puipui o lea lalo i nei ia ele ngata le sunga ia Dr. Neru le Vasa ai whapea fo i la manisi o le matamai tai tau si soifua le tātou watunuu e mawhai lava o na fesau tai i la tātou lava ngangana ia male ngangana whapere tānia o le tala fia Samoa o lea ua maua le tātou porkalame o lo iai le whailonga lua se lau tala e tu ina atu i le tāwale pito i sili o na au le lei o lona winga ia dress up your car make sure whai mai apa au o lo sa whai mai apa au o lo sa au whaina i ngalo whai ma make up ia malvali lau nguto o lo sa ia ona e su mai le i le tātou wha moe ia ma e ono sao atua i tutonu o le tātou se e te ono manu malo ai i le lua se lau tā lao le whailonga. Tala fia alo whapena o na tufa i foi ma tufa anga o tau mafa. Maua le koko Samoa, maua le pepa talo. Lenga tai leo niso tau mafa e masani e lu tātou watunuu. Ia ua foi ia se to na i mole aso tamaiti ia i le aso sao lumana i nei. Toi ta talo atu lu tātou watunuu. Maua le vano i nei Manurewa, South Mall, i le kāpaka, lo masani o na whai ia flea marketi ava noa le au maua lea. Au mai lo ainga, au mai au wo, au mai le kalesia o lo no e whai tui puipui na ia saunga le mua i tātou. Wata fia alu a sa. Wata fia alu lava i Samoa ia ai o lo iai ia le whanau ta ingo le tātou whainga malo. A whai e au sia ia le tūlanga fo i lea o i lātou e whai tui puipui. Ia ona salo e ono ta tala i lola i o tātou borders. Ia i lea ngā ia to i tātou nei ni sila mo Samoa. Toi talo atu i le tātou watunuu, Afifio mai matala mai au e whailo tui puipui, maua le tū whaanga o tau mafa, ia ma awelo ingoa lo swafa i to tono le tātou sei, e tono man māloa i le lua se lau tala o le tā vale pito i sili o na au le lei. Ioe. Ia, sila mai nisi o sālo whapena o na o io lo fa pena ona fa no fo va ai io mo le se fulu lima e lua se fulu minute ena ia mauti no fo ile sa nga le mu le tulanga side effects mana tua e ai side effect e lava ila to ia e ono mo side effect o fa mai ai o lo va ai le e la fa ngaluenga ena ia mauti no lo sa nga le mu lo to fo ia tua i lo fale o sina tala na Samoa sina li poti pu le na mo le atu le whaafitai io e tai o tātou watunuu ai mai se lava susunga i whaafengainga le ngata fo i lea o tamali ia o e kalesia alo matama whanau o tātou watunuu pa pia fo i la ia providers ia o au nanga whaapasifika o lo tu Faatasia le nei whaamoe matango fie whaafitai fo i le alofa mananga le lei o le tua i le aso matango fie ua ia fo ai mai sulu matango fie mai o le la ia ua tala feunga lava ma le Afifio mai matala mai foi o au le pa ia ma le mamalo le tātou watunuu ia o sina tātou li poti pupu le na o le ava vai i le tātou li poti lea toe maua tu sei si whaapoponga ia i se taimi o iluma ai alofa tele mo o e Samoa manu ia tele le nei tai au saifua.